أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabba samavati vel ardi ya zel celal vel ikram. Nesaluka bihaqqi hadihil asma'i kulliha en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnna Allah'ım uşu okan Kur'an'dın, Allah'ım uşunçalık sen düşürgen Kur'an'dın soğuğundağı, hakikatlarındağı maksatında bizge düşündür ya Rabbi. Uşul bütkül dünyede okulup turgan Kur'an'dın ünü tinçivasını Allah'ım. Allah'ım sen bergen Kur'an, sen bergen kelam, sen bergen sözüңdü biz ardayım üstübüzdü karmap, ardayım oşo жерден сабак алып, ардайым сага дуа кылып, ардайым сага жалбырганга насип кыл Allah'ım. Allah'ım uşu биздин элибиздин жерибизде ya Rabbi ушундай каракелер көбөйсүн Allah'ım. Биздин бала чакаларыбыз, биздин кыздарыбыз ушу Кур'анды окусун Allah'ım. Ушу сахабалар, пайгамбарлар канчалык сага ибадат кылса, биз дагы Allah'ım колубуздан келишинче сага ибадат кылганга насип кыл Allah'ım. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Allahumma la tukhrijna mined dunya illa ma shahadati vel iman.